watimo mos ahinya ne jowa ma Nyakach mowito nyithigi. Walemo pile mondo Nyasaye omi kwe. Joma ni mbita bende walemo negi pile mondo mi gichang mapiyo. Kwa kanyo weche ma hinyo chuny ahinya joka ma koro wadhi ane weche mag siasa kae ni jatend piny William Ruto okoni obiro dok ne osiep mare kod oganda ma masawa mar Kenya kaluwore ni oseloso osiep mare kod gwengego kuom thuolo mar higni 20. Ruto koni onge ng'ama biro pogo kinde kod oganda ma Mount Kenya kata matin. Ne olose kinde limbe mare gi Kirinyaga kod Meru kama bende nosieme achudhe ma yako yuto mar jopur gi ohala. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Watu wa Meru hoye! Meru hoye! Munasema tuungane? Ka olose kinde limbe mar odiochieng' mar 2 masa mar Kenya, jatend piny odhi nyime kod limo kaunti ma Meru kod Kirinyaga, omedo dhulo iro mare Mount Kenya kaka yor yaro mbi mare. Ruto ne omaka men kod jalupne machon Rigathi Gachagua kendo kone ni osiep mare kod oganda ma Mount Kenya moko motwere kapata ge dhot kendo onge jalno mabiro wanyi kuom jo Mount Kenya ni maro moko kanyo kongude molanyore suvria. Nyinyi watu wa Meru, watu wa mulima hapa, mimi nimekuwa hapa miaka karibu 20. Mimi nimetembea na nyinyi safari zote. Mimi nimekuwa na nyinyi miaka yote. Mimi siwezi kubali ati mtu akuje atutenganishe na siasa ya fitina na chuki. Sasa mimi niyo deputy wako na hao watu labda bado hawajazoea ya kwamba deputy ni mtu yao hapa jirani. Rais, mimi nataka nikushukuru mbele ya hao watu, hao majirani wangu. Nataka nikushukuru na nikuambie sitakuaibisha, nitakusaidia kazi, sitabishana na wewe kwa sababu kazi yangu sio kubishana na rais. Kazi yangu ni kusaidia rais. Nisaidia rais. Jatend piny no medo biro chwado tich motegno kalore kod sir moyudo masa mar Kenya. Ruto okone ywak ogwalok no mone modho kendo tich nyaka chwade Mount Kenya. Mimi nitasimama imara kuhakikisha ya kwamba vile mulini heshimu mukanipatia kura zenu, na mimi nitawaheshimu, nitawafanyia kazi mpaka mshangae. Hii serikali mimi naendesha, si hii serikali ilitengenezwa na kura zenu? Ni kweli ama si kweli? Si nyinyi ndio mmenisaidia kuunda hii serikali? Mimi nataka niwahakikishie, mimi si wazimu, na mimi si mjinga, na mimi si mlevi. Najua ni kina nani walinisaidia nikaunda hii serikali, na mimi nataka niwahakikishie tutatembea pamoja. Tutetee miraa yetu tukiwa pamoja. Tufuate rais wetu kama wa Meru tukiwa pamoja. Akituambia right tunaenda right. Akituambia left tunaenda left. Ruto bende ogorore motegne wach pur mar miraa kendo golo siem mager pino ne achudhe mag mibadhi mabago yuto mar pur mar miraa ne oganda ma Meru. Wale ambao wametengeneza cartel ya miraa, watu wa cartel ya miraa, mimi nawaambia mambo yao ni matatu. Mambo yao ni mangapi? Either wakome na cartel ya miraa, ama mambo ya pili tuwapeleke jela, ama mambo ya tatu hii ya kupigana na cartels ya miraa, delegate to your deputy president. Na mimi rais niko na experience kidogo. Jatend piny omedo singo dongruok kotele ya dongruok ma KOP e alwora ma Mount Kenya kaka yor reso chal mar pi e gwengego. Walter Nyambaga, Ramogi TV.